ole tui nung lui chung kwa te in zava in arong kan bo thole Isu Krista mingin chibai kanan bukle ache tun tuma hian theologian la tak mai ko khran masa hun laya mi poimo tak mai athanesia achanchin kan ngai thadon ani athanesia hi kumzabi palina laya Alexandria khuwa bishop ania Christian thurin humhal tu mi huaisen takani po ko khran masa hun laya zirtina dik local phung aria sale anungzui te chuan ko khran an chok boina saleya sti lai chon bishop athanesia hian aria sa zirtin suna sat takado dalin ahun laya zirtina dik lo do da na saber pol an hial ome ama hi pathian tu thiam tak ani wangin mithen khachuan athanesia ropuya tin an ko nge a athanesia the confessor ti point an ko bokani Alexandria huwa kum somli pangazet bishop na athoka chumi chung chuanin romlal dang ten tumnga zet khuwa tangin an chuaka ma se pathian tu dik tak chu nget taka avon tata wangin rorel tu te ma po zam ve mai ngai lo edi zathum somni panga khan naisian in khom puya aria sanhung zui tu tenen thurin chung changa nasat takinan in niala atopa chuan aria sale anhung zui tu te chu an tlom jok an trong ta Athenesia mingpo alapa le ani Alexandria khuwa bishop Alexander chu edi zathum somni pariata thia chumin huwa chuan Athenesia chu Alexandria khuwa bishop atan ruat aloni zui ta ni heti hun lai hian aria sa zirtin na thlop thlat tu Nicomedia khuwa bishop Eusebius chuanin Romlal ber Constantius second ate ten Julian tele Valens ate chu lamtangatan an min vek towa Athenesia chuanin aria sa zirtin na diklo le Bible zirtin na in millo ti in huai takin noel zela aria sa zirtin na thlop tu Romlal tele rorel tu te po huai takin abethin ani tumnga set mai om no khuwa tangin no chuwa atoka chuta tang chuan khovelin ado Athenesia ti in ming an phuata hialani Alexandria khuwa rongabol lai hianin voing mazat khuwa tang no chuwa atoka ma se athi nuwa ero chuan mi ten na sat takin an choi moi thung ko khran ma saun laya ko khran pa Gregoria phei chuanin Athenesia chu ko khran ban pillar of the church tin a ko hialani pathian thu thiam takani wangin khochak le khothlang ko hramte point angai sang leya Roman Catholic ko hran howa phei chuanin doctor of the church anti ko hran puipa palizi nga antel nge ani khochak ko hran Eastern Orthodox Church te point Athenesia chu father of orthodoxy tinan kova Protestant ko hran then khat te point father of the canon tin an ko hialbok Athenesia hi ko hran masahun laya Christian thurin humal turo pui tak ani wangin ko thlang ko hran te chuan me ni a ama choi moi na kut an mang thin chu Coptic Orthodox ko hran te ero chuan me ni som panga an mang ve thung Athenesia hi ai kuptaram Alexandria kwalo piang ania apian ni le thladik tak ero hi riat anilo mithen ka chuan edi zani som ko pathuma apiang ni nan soya achanchin chui tu te jinga mithiam Cornelius Clifford ero chuan Athenesia pian hun ni edi zani som ko paruk anilo pon zani som ko priat in Carvel ni na soithung anule pat chu Christian mi thatak ania ahun laya chung ko in to del takan ni bok ano pan lai tang Alexandria kwazir na school thaber bera azirtana Greek tong te po athiam thahle ani Athenesia hun lai hianin Alexandria kwa chu sumdon na hun puile sarkar thil tin hun pui poimo ber ania zirthiam na le mi hring nun phung masom na ma po Rome le Constantinople khuwa tuklo khopin ma an son chota ani pathian thu le ko in zirtin ko nga po ma asom na sale achuti rualin khovel lam thil zirtin na po sang le ringlo tu te mithiam tam tak te po eta hian an om cheu ani ano pan lai hian rom ram pum puya Christian ti du na sat tak a thlenga abik takin khochaklama ai kupta le Palestinian rama te alwar re zuala ti du da na azia om de nuin edi zathum somtum pakat khani Alexandria ko bishop som le pasari Peter of Alexandria chu
martarin athia ani hi Athenasia alo zirtir tu te zinga kan mi riat omchun ani mai ome Bishop Peter Athin hu chuanin origin anung zui tu Alexander achuanin a iron o chunga la he bishop hi le kathiam takani a mingil ne le khongai nanga takmai ni boka ni khat chu tukvera tangin luipui lama thlir thla a chuta chuan tleirol rual then khatin baptisma loin chamtir lai chu azu fu lo maya chung tleirol rual te chu tu tenge an ne ti fin fia tu mena ko ta a anjinga tleirol pakhat Athanasius anti chu bisofa lo tang fiam ve a ti chuan uluk takin na thian te chu baptisma lo chantir hi lo ni a thutlun na te po chu nei tirin thu te acham tir veka Bishop Alexander chuan chu a hriatin mak atile a nuwa chuanin Athenasia chu ko khan thurin chiang zoka zirturin afui ta hial ani Athenasia chu tleirol le khathiam thei takania anu pan lai tangin tong zirna grammar le thu soi thiam rhetoric anti lama po aduai lo le azir shep to ania wangin in Greek fin na zong zinga po zir chuak to ania wangin Bishop Alexander chuan ngai na na du le ani edi za thum som pakua khan Bishop puitu dikon atan nem nge alo nge a Athenasia chuan Bishop Alexander hnung zuin kum som pre chung zet mai ronga bola anua pheichon secretary atang ta hiala edi za thum som ni panga naisin khuwa khom puilian tak mai anman masak ber tuma pokhan Alexandrian hnung zuin telfe a aria san hnung zui tu tenen khang Krista pathian na chungcha in ya na sahle a ane tu zo ani nge ani Athenasia hi Greek le khathiam takasoi ni thin ma se Hebrai tong ero athiam thawak lo ni soi ni thung thlung luibu lo chana thuzia po Greek tong among tam bera Greek Bible among tam ber hei wang tak hian thlung lui chu thlung thar tukin akhelo ni in an ring ber amai ro chu kumsom panga chung set abi ruk chung hianin Hebrai tong ziak thlung lui achiarna sa ni ti arin oma pathian pakhat minung pathum trinity chungchang asoina po Hebrai tong aziak thlung hlui ngat amang arias nung zui tu te point an nial ne lo tareng ani Romlal ber Constantine an edis athum som pathumma romram chunga Christian Teslen na edik of Milan apon na kumrukna Alexandria khwa puithiam arias achuan Krista pathian na deity of Christ soiselin isu Krista chu pathian nilovin pathian ai hnuai zok le ro puilo zok ni in ko hramte zirtira heti lai hian Athenasia chu Bishop of Alexandria secretary ni in deacon orden limmai chok alania amaro chu puithiam arias zirtina chu zirtina tiklowani ti chiang takya arkheta wangin huai takin anial ani Alexandria khwa Bishop arias ale nungzui tu te chuanin rin tiklo thedarin khochak ko hram te chon chok buaina sale a Bishop Alexander azirtina po chu zirtina tiklo ti in ansoi chachia mani abi takin Krista pathian na chungchanga Bishop Alexandria zirtina chu himtok lo ni in angaya arias ale nungzui tu te chuan Bishop of Alexander ale ama puitu dikon Athenasia te chu rin na tiklo kal puitu ko hrana tanga kal sual ni nan pu thung chuta tang chuan Bishop Alexander le Athenasia te chu ti chiat tumin an be tangar ngarani aria sachuanin pathian chau chu pathian dikle famkim chatuan mi tanglam ngai lo engkim bul le to ania Isu Krista ero chu pathian fapa thil siam being created zong zinga piang masaberle chungnung berani Isu Krista chu omchan ni nei ania wangin chatuan mi anilo chu wang tak chuan pathian tak nilovin pathian ai hnuai zok le pathian ne na ni na nei ni na le thu nei na in pluk tlang lo ti na zirtira chu zirtina chu pathian thu dik tak le Bible zirtina ani thu soin Caesarea khwa Bishop Eusebius le Nicomedia ko Bishop Eusebius te chu le kha te athon hiala Eusebius te point aria zirtina chu Bible thu ne na in mil thap ani tin rong chunga Bishop pui ho zong te ne na le khan thon dar ta vekani Bishop ariasa hetianga Krista pathian na chungchang asoi no chiam wang hianin Bishop Alexander point ko hna tangin voi engma zat anot chuaka ma selam tangtenen khochaklama buain an siam zui sela he azirtiana hian kumzabi engma zat ko hna zunga kaya ko hran buaina achok chua maini lovin ko hran inthen na hial alom phata ani Krista pathian na chungchanga in hial na sap tak lo chua ta ka wangin Romlal ber Constantine ropuya chuanin thurin chungchang chinfel turin edi zathum som ni panga akhan naisin khuwa in khom puilian tak maya ko ta a chu the first ecumenical council ti ani ta ni
chu in khom puya chunin rom ram chunga bisop zathum som pasri zet an fuan khoma thali chung zet o chu in khom puya chunin kum somni pariat vel leka upa dikon athenesia po Alexandria ko Bishop Alexander nungzuina telveng nge Bishop Alexander Arias Paul ta chu in machunin na sat takin niala chuta chuan anjinga telve athenesia po in sum zo lovin aron ding chuak ve ta hol maya athenesia chuan fapa isu Krista chu pathian fomkim pa ne nin amun khat thilti thanela ro puina in plu chatuan mi pathian takle bihing takani tin Krista pathian na chu huai takin aron soi chuak ta maya palaikal khom te poin athenesia soifia chu pomin aria zirtir na chu an nola he in khom puyan Christian rin na in han atan thurin poimo tak mai naisin thurin naisin krit kan ti chu aron sing chuak ta ani naisia khopuya khom puyan zo fela tanga thanga na edi zathum somni ba saria Bishop Alexander chu thita a amun ruak lu tur chung changa ko ran am boina sale a boina chuak zuya ko ran mi puilo pung khom te chuan lalpa athenesia hi Bishop ata min pero tin kut in sui realin van lam hoin atong try ta a ti chuan athenesia chu Alexandria Bishop atan ruat alonita ani heti hun laian athenesia chu kumsom thummi chau alani a amma harsana tam taksut lang tur om ti riain opur em maya anga chu thoklova rel sandai du ma sela ko hrimi pui ten ngen na sat em awan atopa chuan re tak chungin apomta ani Alexandria khuwa hian kumsom li panga chung zep mai Bishop na athoka chumi chung chuan ai kupta le Libya ramte atloa thaler mun fian rial cheng pathian ta na inser rang te po atlo fo thri na ni heti hun lai hian Byzantine ramchung zong zonga aria sa zirti na chuan hun alo lua zo to alo khwar na sa le abu athenesia chuan aria sa le apol te zirti na chuna satak do dalin rin na dik chu thei top chuim atlang au puya ama do dal tu rom nal le rorel tu po huaisen tikna ma chon thrina wangin noksak antian huat pha le lomani chutianga huat alo wang chuanin abiala po om hlei thei talovim kumsom pasari chung zet mai abibota chuta tang chuan khovelin do mek athenesia ti tongkam po alo chuak ta ani khovelin do mek athenesia ti ani pha ta ni chu Edis atum som thum bor vel changkharin naisin khom pui thupluk na awanga lung oilo lipkopolis khuwa melitias pol te chuanin ko thana buaina ansiam trana athenesia hin aria zirti na le melitias pol ho asoi chia tin an heka edis atum som thum panga thu boi ching fel turin taire khuwa snot khom pui an kowa aria zirti na thlop tlattu ni comedia khuwa Bishop Eusebius le Athian Bishop dang te chuan athenesia chu thiam lo an chantira ma se thu boi chu timaya chin fel thei ani lo wangin Romnal ber Constantine 1 anena chun thu boi an thlenta ani aria sale Melitius Paul te chuanin ai kupta atanga Constantinople khuwa an thon thin bu le balzong zong ti top an tumani tin athenesia chu lalma an heka lalber Constantine chuan athenesia chu thiam lo chantin edis thum som thum panga khanin om na khuwa atem no chuaka athenesia chu Augusta Trivan Rurum khuwa kala chuta chuanin kumni zet of oma lalber Constantine thi nuwa chuan athenesia chu an ko khir le ama se edis thum som thum pret khan Constantine fapa Constantius II alulala athenesia thu boi chu tinung let le in lalber chuan athenesia chu Alexandria khuwa chung hot chuak non le ani aya Cappadocian ko Bishop Gregory ada hemitum hianin athenesia chuanin Rom khopuya pana Rom thanglam optu Constanta anti mai Flavius Julia Constant Augustus chuan thattakin alok enkola hemuna hian zalen taka om phalsakani wangin khuthlanglama ko ran theunen anin po na athalea arong bol puitele ko ran member tenena po thumon na lekha thon fo thinti lekha festal letters atangin kan thethe ani edis athum somli khani athenesia ko kirdan tur chungchang ngai tu in Alexandria khuwa Bishop Zarwal zet mai an phon khoma Pope Julius I appoint athenesia chu ko kirle atha ati thu asoya Arias nungzui tu te nena ngin na lekha thonama se Arias nungzui tu te chuan Pope Julius angin na chu an pom thei ta chuang lova athenesia io2 Bishop Gregory thi nuwa chuan Rom thanglam op tu lalber Constant achuan athenesia chu Alexandria kirle turin Rom hanasiam saka
ama du lo tu tam tak umma se lal berngin na wang chawin athane sia chu edi zathum som li panga october tha a ko kir le a kum som lai ronga bol nu rong bol na chu achun som le ta ani athane sia tram tlat tu constance achu vandoi thak takin edi zathum som nga a borala chumi nuwa chun aria sa zirtina thlop tu afapa constantia chu alo lalta a te chuan lalna pum hlom alo chang chhota heti hun lai hian rom rama tual chung buaina achuak zuya chu tianga tual chung buaina achuak mek lai chuan pop julius apo edi zathum somnga pani aprila athia chumi nuwa chuan medik takle fel tak pop liberius an mun aron lo chhota lalber constantina chuan athane sia chu thianlo chantir tumin edi zathum somnga pathuma arles khuwa inkhom puyakova kapua khuwa bishop Vincent achu inkhom pui kai khoi to tan arwat zuya hemi tum hian bishop Vincent chuan athane sia chu thiamlo chantir du lo ma sela lal ber lo wangin lal ber thuin athane sia chu thiamlo chantir ta a ma se pop liberas ero chuan chu tianga diklo taka thutlukna an siam wang chuan an thutlukna chu apum pui mai thei talowa lal ber constantine hena po chu inkhom pui dang buat sai le turin athane sia chung cha ngai tu non le turin angem ta zo khani pop ngen angin lal ber chuan edi zathum somnga panga khan milan khopuya inkhom pui dang a ko le a chuta chuan kho chak le kho thangram te thanga bishop zathum rual an phuan khoma atam zok chu kho thangram atanga local bishop te ani lal ber chuan aria sirtina tundin le atum tlat awang le athane sia chu thiamlo chantir tum ngar wangin athun hial apiang chu khuatanga no chu emo ti lum emo aniang tin bishop rual te chu awawa atu chu manan hial ngam tak silo wangin milan inkhom pui chuan athane sia chu thiamlo achantir ta a athane sia aya arian bishop george chu alexandria khuwa roi tu tam ruat ani zuita ani mantura chu siam to ani wangin athane sia chu alexandria khuwa thenom sang abibova lalber constantius a sipaiten mantuminan ve line edi zathum somnga parukhan ai kupta thalera atan bova kumruk chung zet mai chu pui thiam ho omkhom na hmuna mun sang a cheng kuala chumi chung chon aria zirtina diklo tarlan na le khabu le ring na dik hum hal na le khabu asiaka chung te chu apologies to Constantius apology for his flight letter to the monks and history of the Arians ti te ani tual chung boina wangin lalber Constantius achu edi zathum somru pakhata ti lumaneta a arias bishop george apo tha ani ve bo Constantius athi nu chuanin julian achun ai orum ota a ani hun lai hian ko ran bo ruak po aron tha chho le a lalber julian arenti 9 athana sia chu edi zathum somru patni february ni somni pania alexandria khuwa an ko khir le a hemkum vekhian athana sia chuan thurin chung changa in hial na le boina chuak fo te chu chin feltumin alexandria khuan khom pu ya ko hialani ngai dan le khir dan sang nei ma ila christian te churin na ko nget takin kan ding tlat turani ati thina chunga soite chon rongbol pui mitam tak chu amin na than ti le an toy oma ma se aria sa zungzi tu te ro chuam athu kal puile tharau thinglim chungchang asoi te ro chu an pom thei ta chuang lo ani midik tak le ri nom tak nia wangin athane sia chuan nungzui le thlop tu anga le a chutiang lama ama lam tang ane awang chuanin ama do tu arias pol chuan athane sia chu kong chi sang in he ka rampon an chuak turin lalber chu an ngen cham chi bokani lalber julia po chuanin achunga mi puite lung oilo mai a lo wangin athane sia chu rampona no chu mai thain a ria edi zathum somruk pani to blama khan athane sia chu no chu ani ta nge ani hemitum hian athane sia chu ai kupta thaler mun na apana athane sia chuan lalber julian ti ma zong chu thalera chengin puithiam ho ne na chung thalera mani in khura pathian biate ho ne na chuan hun mang ve thin ani lalber julian chu edi zathum somru pathum kumlai holvel aboral ta thut maya chumin huwa chuan athane sia po alexandria khwa arukin alo ho zokalal thar zovian remti nen amun choron lole theita ani zovian chu laltha le fel takani a athane sia nen po hianin anin kom ngai le ani lalber zovian chuan athane sia chu akom ngai mai ni lowin christian thurin het tak siam tur point afui hiala lalber thuron angchun athane sia chun edi zathum somruk pathum september tha naisin thurin chu tinghet turin antioch khuwa in khompui kowa ma se in khompui an man ma in lalber zovian chu edi zathum somruk pali october tha athi thut maya chumin nuwa chun arian polami valence achuan ro ron rel chhota a arian ho lam tang lalber valence achuan ro arel
kum khap na edi zathum somruk panga a athane sia chu abiala tangin ngot chuak le a hemi tum hi chuanin athane sia point mun hlat tak pan lovin Alexandria khwa pon loka apile pute than ro omna hun pakhata atomta ani chuta chuanin thlaing mazat hun amanga heti hun lai hianin ko hun upa tele Bishop te chon Lalber Valens achu athuchua su turin angen chiama Lalber Valens a point angen chu pomin athuchua chu asut vekka chumi nuwa chon Constantia sa hun lai atanga Bishop le ko hun upa angno chu zong song te po chon ko kir le vekka chuta chon Athanesia po chu biala thu turin edi zathum somruk proka ko kir le anita a chuta tang chon athi ni khengin Bishop na chu rinom takin thok chun somta ani ahun toplama hian ko hen siam that na athokrim le ahun tam berchu naisian thurin ven him le khabuzia nan thu soi nan amang thung Athanesia chu kum upatak ni in edi zathum somsari pathum me ni nia ama chen in aborala arong bol puile anung zui te chuan an sum na sale ani arwang hi ai kupta ram Alexandria khuwa phum ania anuwa chuan Italy ram Venetia a sonania Paul parukna renti na in kum sanga zakwa somsri pathum me ni sompanga khan pop seniodas tha chuanin Athanesia ru ro te chu ai kupta rama ronghon kirle veka tuna hian Cairo khapuya Saint Mark's Coptic Orthodox biakin compound na Athanesia ru ro te chu that tak enkol ahum hal tat anita ani Athanesia thin upo hian kum som don lai mai chu aria sapol tele Macedonian anti kharau thiang lemi pathian anilo tipol te chuanin ko khna boina an siam chum zon zela ko khran boina chu are te tak lo wang edi zathum somviet pakhat kham Lalber Theodosius wan chuan Constantinople ko khran khompuya ko le a hein khompui Constantinople in khompui masa the first council of Constantinople tia ko ani a in second ecumenical council ti ani bokani hein khompuya hian bishop zathum som pro rual te chu Naisian thurin le tharau thianglim pathian na chu nem ngetin aria zirtin le Macedonian Paul te zirtin na chu an hol henta ani ole kha zong kha theologian ropui tak Athanesia chanchin le arong bol na te ani lalpan ngai thatu te zong zong mal som che usela abhikin he Athanesia chanchin hi theological college ate Bible seminar te zirmek student tan le rongbol tu pastor tan le upa throi tu tan chanchin poimo tak mi poimo tak ani ko kham mason lai kham ti kan soi du pok ani lalpan in zawa in